He whataarangi rereke, heoi e kōrero ana a Paulette Tamati-Elliffe I tōna ara reo Māori ki Waitangi ki ngā iwi o te tai tokerau. Te hara I te mea I tipu ake au I te reo Māori, e kāo, I te whānautanga mai o taku tamaiti tuarua, I aro I titikaha māwako taku tāne, no ngāpui, kōmene, engari I whakatipu māua tamariki I te reo Māori ki te kāinga ki o te poti. Ko te mana o te reo te kaupapa matua I roto I te tēneti Waitangi Forum. Ko tā te kai whakahaere o kotahi mano kaika, ahakoa ko orano te reo Māori ki tōna kāinga a Ōtākou, he whawhai nui kei mua I a rātou. Kua piki ake te mana o te reo ki te iwi Māori, engari ko te toko iti tonu. Toko iti tonu nei e kōrero Māori nei. Ko te motu whānui tērā e whakanui ana I tērā o Waitangi. Ka hoki ngā whakaaroa kiringaua kesiri ki te wā I hainatia ngā rangatira no Ōtākou I te tiriti o Waitangi. Ko Ōtākou te wāhi whakamutunga. Ko Ōtākou te wāhi whakamutunga ki te haina, ki te waitohu I te tiriti. Tuatahi, ka tai ki akaroa, tuarua, ki ruapuke, ka hoki mai ki Ōtākou. Anō reira, mohio ana tātou, ko te ono o pepuere, te rā I hainatia, I waitohua mai te tiriti ki konei, ki Waitangi. Taira wātu ki te hune rāno I waitohua te tiriti ki roto o Ōtākou I te tekau mātoru o hune. Wai hoki ko te rahi o Ōtākou e whai whakaaro ana ki te hiranga o te tiriti. Waitangi Day is a chance to very much focus on the Treaty of Waitangi, or preferably Te Tiriti o Waitangi, and what that does mean and how that looks in my mahi, through the runaka, the marae. Just having fun, celebrating our culture. I think as a hapu of kaiterui hiki from Ōtākou and for a iwi on a Ngāi Tahu level as well, it's just awesome to whakawhanaukataka, just to be in the āhua. Kua mutu ngā mahi mo te iwi o Ngāi Tahu ki runga o Waitangi I tēnei tau. Ko te tūmanako ka tū te hui Waitangi o Ngāi Tahu ki roto I a hau, ki roto I a awarua, hei te rātau. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.